Minisita Baryomunsi na Ageihangwe sente zikiriyoni zigabwa bitagire ngo tine muntu wono shemere kuba nashara sente zona aha muntu we n'urukwebwe sente ezi no bucyako bakikumi kandi president yarajira ngo na banka itasharaho dashirinjemwe abari zo kusharaho za banka government yazashure nabaje bamaze kutera asimu charges zesimu president agandajira ngambe n'abesimu abo bari MTN na za Airtel mani mukama wabo n'inyori y'amazigano baceneze aha sete ka charges kandi kuturikizingane government yera kashashure. Ebi Minisita bigambira ha mukoro gwo kutongoza ikibina cha NRM nyekundire abagenderire kongera amani okundana obumwe hamwe n'entunguko mu kigombe cha National Resistance Movement. Ichiriza omukundana nichiriza mukutashorora omadini omuganda twena tuyabantu baruhanga tushemere kundana kandi tukoranye kundire mutatamu kugwana mu gihugu lya katakaja baryo munsi mwena teija bana kashwa no globalization nubachira amamanzi ga Uganda agayebembirwa yo President Yoweri Museveni gakaza mu bishaka bya Uganda gakarwanira ubusinge n'entunguka ya Uganda amatero mungaro rero bakaterwa njura bakalibwa siri bakaterwa amasasi abinje bakagwayo. Abatura n'abajangu betebekanise kuvugana mukuru w'ihanga kandi ngo bariyo bakore by'entunguka okugira ngo yaza kubahikaho bamworeke batwire n'bakora okora kurebe kinye kundire buri soba nsiba tushaba jangu sawa Minisita notisari yarari mukuru w'ihanga sawa Minisita kuranga na chito yari abanda bona bine chikane chetego ngona basi Gasha kwa Hweza Wilfred.